Good morning, everyone. This is Hurobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 6, verse 28 to 30 in Hurobo language. I'll be reading Matthew, Uyobi, Royi, Esa, Awo, Royi, Ujegberere, Rite, Ogba. Verse 28. Kide Owa Woro Enwa Re, Ema. Gberoro idodo re agwana obure anyị ruati anyị mia anyị rue emu ovo. Verse 29. Metake onwane Solomon we evure unriri ronyi se ru enma inyonyori kire idodo na. Verse 30. Oda diane ogene save ama ru idodo re agwa re rua bodo none uderocha agben anye kufia ko mavo oruo owati iri wo esegbuyota krekrena. Thank you.